Hadin baka Khasi Students Union North Khasi Hills District kalarai ban penlong bet jaga pakang surok mit haka arbat latrik uleber mentau senam Hari Boy District kumshi bentaban persya halor ke jing menti ke Sorkar yaki mat jing dawa haki tahan khappud ke Riboy. Nakleng Sorkar ling bau Chief Secretary uba PBO warjeri bu DGP Bathma ke jala u Rajiv Mehta haka singi thok ding kila khot banyak keren ni ginong lam kasang nak bentaban pha sange yakani ke pakang surok mit. Ki jing dawa ke baka seng ke bu hakmat kade ke jingwan ra ye ke police outpost samadan umwang bar hajirang ban register ye ke jaka ki puta ki paidbah khappud claim da order bat banwan ra ye ke bus long public transport haki tahan khappud bat kumjuru ban penbiang ye ke bor pahara ki tahan khappud ban lat na shibun ki kampen thombor ka Assam bat kumjuru ki kenhun erang karbi ki bejuan pentrim haki tahan khappud harat nong tung Hari Boy haka jinga keren bigi nong thok khubor hadin ke jingwan ne kenduk ki nong lam ka KSU kila itu bagi Heh Sorkar kila kubur ban penurlong ye kita gimat jing dawa kaseng bat ki panbor baganya keren chua segi Heh Sorkar khamtam chu menteri rang ba ka jala u Dr. Mukul Sangma nak bentaban pensngo ya baro kimat jing dawa kaseng kumbala dawa da ka KSU Hendra kila berthen pat balada ka Sorkar kadang ye sngap menti kaseng kanum kan randin bat kan yai persya hadu ban do urlong kita ki jing dawa ka jing kenduk mentasngi kalong ba halo ka jimbu jing ki jongi mata ka artrik balai trik ke diman jungi kalong ba nakaliang Sorkar ka depan perkloino ban bu security lemba ka outpost lani ka temporary camp ka ba ki parodok persnam jungi kam tam po blok 2 rai nuktung ki harassment ki bubunjat nakaliang ki forester ki doa pisah nakaliang ki police battalion ki jing syashok syadat harassment te abangi kenduk mentaski ni syam ba kejingwan thmai jong DG ru kadon ka jingsim por ka jongki bantrai handrai ngiru nakaliang ka sanghi ni syem ya kana ka benta ban ngin pengor ya kana ka une ubnai lada nakaliang jongki hi pat nakaliang Sorkar hi kinamla ban le ai ni ban se shu pengi habu pat jingeki ka ba arpat nakaliang jongki ki kubur ban bo ya ka patrolling pat ka temporary camp hakini ki tayo banwan ngin pet haduk ano kan poi pat ngaso nong ba kat komuji keren menta ngana palak ban rai ne ai ka rai ba ka biang ne em hendai ngin pet hi ka kam ka ba nakaliang ka ujung CSC bat ki police department ki le ka ba kam kat komuji kenduk menta hi ngaso ban ong ba ngin ai por Sorkar lemba jung CS un pet permani ni caka bat une ka jingpet ka biang naliang jungiru ngaso ban ong ba ni perkhat kat kum ki jing ai kubleru jing kershan maki senjuk kira mas nong himanung spung hima jerang berkarat nong tung bat kumjuru nak jing ai paran kit kam jing seng balang lemba ka Riboy Federation so menong ba ka jing perkhat hi jungi kalong ba ngin ya syong bang saisen ka ka outcome ka banmi nang ne ka meeting pat ngaso menong ba ngin sayu i hani ka tayo banwan lada kalong sisya ba kumta kat kum ka jing keren manta ni so ban ngin sange jing ki pat hinrei lada kamlong pat ni so banong ba po tayo ka banwan ni kwa ban bu biang je khi ba ngin penbor Sorkar ban le ka